Kurumirira ngirimiti ya kurutithania wira ya kiama kia ODM na kiama kia UDA irerekanirwo ni President William Ruto na mutongoria wa ODM Raila Odinga ni undu ukoretwo ukionekana ta ugithengia gicukia Mount Kenya thirikari-ini indi amwe atongoria kaunti-ini ya Kirinyaga mehitite guthie na mbere kunyita thirikari mbaru nginyagia muingi ugunike. Speaker wa bunge ya Kirinyaga Muteti Murimi augite itua ria guikara thirikari-ini ritikwenyenyeka kuona thirikari ino niyo mamiethire. Ithue aikari a Kirinyaga tuko kwa serikali and we are not in the government as visitors. We are in government as a right because we voted for this government. And as long as we are in government, tutakaa huko demanding development for the people of Kirinyaga. Muteti augite riria riangi mararehe rumena na bara omegukorwo magitie tabara cia uthii wa na mbere gicigo-ini giki gutigira muingi wa Kirinyaga ni wagunika. Umuthi ria twoka guku tukire kureha maendeleo nima micemani ire ngirekitwo kundu kungi kurathiite gutwaro haro nima kana ni maheni. Kirinyaga we want to be associated with maendeleo nikio ndiroiga ona thirikari igithii na mbere turokuo na ire ngi gabomo next time tugakorwo ki turakorwo kuu thiini nima tondu kuu nokuo tungiruta maendeleo. Riu atongoria aya ni mendekithitie President William Ruto agithie na mbere na gutabania mogaruku thirikari-ini ya urumwe athukire iturwa makiria kaunti ya Kirinyaga kumana na uria kuretwe munyitiriire. Tunasikia kuna broad based government inakuja. Our stake in government tukoretwo tunyitiriire thirikari ino muno especially Mount Kenya. Tukoragwo na PSO umwe. Koguo tungienda turitiniro PS witu na tuongerero angi tondu Kirinyaga ni turenda ciana ne thiini wa thirikari. Ni mwe minji nyathikagirio ni president. Tutume minji tumwire turenda PS itu maikare na tuongerero. Handu-ini ya Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kiarie.